kita ada 4 jenis menu. Yang pertama kita ada beef mac, carbonara stick, the crab ragoon. Menu baru kita o fish. Inti kita pun memang kita letak padat dan besar. Untuk flavor kita pun memang lain daripada lain. 3 jenis sos untuk add on. Sos tartar, sos spicy Korean, sos beef mac. Isi pun banyak. This one. Untuk inti popiah dia rasa memang subtle je. Dia tak overpower sangat. Nak makan biasa tak pakai sos pun okey. Cuma rasa macam kalau tambah sos lagi tambah sedap. Sedap weh. Boleh waste saja stall Sugar Popiah Danau Kota. Buka dari jam 4 petang sampai pukul 12.30 malam. Kita buka setiap hari kecuali hari Isnin.